ama sa pen ta tarik som ni la thum July lapa kumsang ni le som ni la khat dam na ap wahat chunung papathin lopi na le choi at na ap win ahi tuni ni khupa nin a talu late Reverend Seihulen Lin Thang tarik som ni la nga ol lapa kumsang khat jaku som thum kuma pangmol khu NC hila anapi apu apan doi thêm pudinga anakho kha ama wang doi thêm pu ahilo le satan diabol thêm pu apan sanga Jesu Krista ahen kimu chena Jesu Krista a aman jong kipana aneya amana tong dinga amatha chadinga ahung kipi do zawa leisi na kipana kahol hin tiwa choila han sima leisi na kipana ahola mon na ahola neilago ahol jo se anung suna apakai pathin wa choi ding le apakai pathin hu hing na kipana thupa thang samdinga ahung kipi do zawa aman jong la ahin bol leisi na kipana ko lai hin ti hi ama het jing na dingin tuni ni khopa ni nasado hite keding ta injong ka senior pastor ahin chule keding ajong spiritual mentor anahin tun ta hit jong le kasumil pon ji chun Eternal Hope Ministry India injong akigel do jingin tunin sermon sailovin ama wa choila sa hi thip man hilo ai lo le bol thei man Halloween pathin wa choi na le amagel do jing na din ana sa kho mo hite leise nagi pana ka holai hin ai hu hing pu nei ko ngai lut na in kipana dalam kata santai wan kipana geza anahitai pakai Jesu ehu hingku nang bau kaki pana nahi nang in zin lang ipana king tante chonga na le mona kana holy mona dang a umpoi Krista lo tu amma aka pogi kanga pani lung kham na ding dang kita lo ding pakai Jesu ehu hingku nang bau kaki pana nahi kahin na nang in zin lang ipana king tante kata sale hinna kahin petay nang inlan lang pagkay nehin mangi sang tam ta thing nôi ra tâu na lai ho na va lo pi
sa ki loi te songa na le mona kana holy mona dang a umpoi Krista lo tu amma aka pogi kanga pani lung kham na ding dang kita lo ding pakai Giêsu ei hu hing ku nang bau kaki pananahi kahin na nang inay zinlang kipanaking kante kahin na nang inay zinlang kipanaking kante Pathin wa choi la esau hi chan chung chewa din pakain mal in sompi tau hen late Reverend Sei Hulen Len Thangin pakain phathi abu a pau cham tu phabip na sei do in Christian in ko in pin tha na nei lo hon a ping tha ta bangin i ti hin khu man go jong le aman na sei chu hitabang mi ho chu guidu ki beloi sa to bang ahi anatin ahi heji a chu guidu jong beloi du bang ahi ahe them lo chun beloi du ahi sa a akilo a ane jing the akihon jing the ahi ai wa ane kha ting chu le beloi du ahi lo chu a head ding ahi lo le mela mi hon aga ve na jong o hi chi pa khu Krista ni mong mong ahi ati mai the hin la Krista hin na nei lo wang anei lo ji chun mi min mudin Krista nei in umjong le asung langa chu ama guidup hin khu aman ahi ani chan na in Krista nei lo wa hin khu mango hi gem ngeng hom san thingo akol tabang ahi tin na sein ahi heji chun ipu ipate pau cham tu ho ai lo la aman pathin in chi na pi a hitabang thute ka asei ho engai tu la thugil ta a in tunin ama om tapoi Krista ki het chi na inei lo wa le in khu hi ngeng hom san thingo akol tabang a hi e ti hi ni he do ki no wa Krista bel diu hi pathin mina ikitim nau a hi kangai lut sopi dei ta te ho tunin Manipur Assam Nagaland gama umzo sin sol chapolin ei hat sa pa Krista wanga izakai bol thei ka hi ta Philippi ho bung mi ho hi nga anasei a he heji chun tuni hin nang lekejin ei hat sa pa Krista wanga bu izakai bol thei hin nang dam thei wang nang chi wang ke thahat wang ke chi wang ke het na ke bol thei na e macha nang het na nang bol thei na e macha e bol do loading ai ti pa hi igel do wa leisi na ki pa na e hola yu wa hin pakai ajaw lo wa hi le e macha ki pa na hol jong lew hen imu lo diu he je chun pakai Jesu ei hu hing pu nang bo ka ki pa na na hi ka hin na nangin nei jin lang ki pa na kim tan te ti apakai anga ki pido ki dingin ikitim so ke yun ahi ke man taw na hin manginge hallelujah pakai tunin vanoi gam tina kasopi ahi lule nang mata sana kiloi khom Christine ten kahin komandan ho ka githa gel ki nova nang malung dei lo lama ka chon na zo siu ka pai tha wa ai lo le ngeng hom san thingo akol tabanga hin khomang ko umjong le atha bya nei ho limpi ki nowa Jesu Krista ki pa na thu pha hi ka kisan wa
nangin neilan lang chuting ki pa na kim tan ti ti hi ka het do the na divin paka nawa choila ki sajong phat the hin bo in lang o pa tu nia hu hing na chang lo lai om le e pa lung se nin mong tina e pa kanam mi te nang man ho lim pi in lang nei na thu pan hin ho lim pi in lang na tha gau theng in hin ho lim pi in lang hu hing na nei pe vin tin a nga na phat the na nge en kong tau ki nun a he ka ki pa ve pakai aum ta lo le reverend sei khulen lên thang Krista a ama cha hi zo se jong om na mun chin nang man phat thei bon lang a hin kho tha sem ki nin chuting le a tha be a ka kitil kho ki no wa le se na ki pa na hol wa nang man ka hin na la a hi tai nang ma a chu hinga ka hi tai je chun ki pa na cham kim ka nei tai nang ma a hing ka hi lo le pa ka ki pa na cham kim om poi ti ki gel do thei dingin e pa nang ma nei phat thei bo un tian na phat thei na nge in Nazareth Jesu minin kong tawin a he amen pakai jin yum naw mun chi amal e som chi taw hen amen